Pedijatrija u fokusu. Pedijatrija u fokusu. U fokusu je zdrav. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pedijatrija u fokusu. Danas sa nama je moj prijatelj i kolega, dr. Miljan Čpajak, koji radi kao pedijatar na odeljenju neonatologije Kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Dobar dan, Miljane, i dobrodošao. Dobar dan, Tamara, bolje te našao. Drago mi je što smo se uklopili i što si došao da budeš moj gost i što ćeš nam danas pričati o procedurama, tretmanima i svemu što se dešava na neonatologiji. I meni je drago što ću ti preneti najlepši deo pedijatrije i našeg posla od čina rađanja do izlaska bebe sa mamom iz porodilišta. Slažem se. Pa ajde reci nam, koji su to osnovni koraci kad se beba rodi, šta prvo radi neonatolog? Kod nas u porodilištu uglavnom su trudnoće koje nisu komplikovane i to su uglavnom terminska deca, da kažem uglavnom nemaju neku problematiku, odnosno patologiju na rođenju, tako da to ide sve rutinski, spontano i uvek je na prvom mestu mama i beba. Trudnoće jesu terminske, odnosno nisu komplikovane, bebe se rađaju sa dovoljno, da kažem, kilograma i uglavnom budu zdrave bebe. Jeste takozvano odlaganje klemovanja pupčanika. Po američkoj pedijatrijskoj asocijaciji to je negde do 30 do 60 sekundi, a po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji po kojoj se mi rukovodimo jeste negde 3 do 5 minuta. I to je neka adaptacija, da kažem, bebe, i to je ono kada treba beba da dobije i takozvani Apgar skor. Po klemovanju pupčanika naše porodilište je retko koje u Srbiji uzima svakoj bebi gasne analize iz pupčanika. Bebica odmah dobije gasne analize, dolazi do presecanja pupčane vrpce. Kod nas jeste specifično, jedino za vreme COVID-a nije bilo prisustvo očeva ili bliske osobe. Od pre jednog godinu dana kad su mere popustile, mi smo jedno isto od retkih porodilišta koje primaju tate ili osobu blisku mami, tako da to presecanje pupčanika nekad je čin koji uradi tata. Divno. Kažem, zvanično. A što se tiče zlatnog sata da beba provodi kod majke, da li se to dešava posle pregleda ili pre pregleda neonatologa? Pre pregleda. Ukoliko nakon presecanja pupčanika, ukoliko beba zahteva aspiraciju, aspirira se u porodilištu, mama identifikuje pol bebe i odmah ide koža na kožu. Tako je. Odmah se beba spušta na grudi mame i to je jako bitan kontakt i jako bitni deo u našem porodilištu koji je uvek ispoštovan, da kažem u 99% slučajeva, sem u nekim situacijama vanrednim u smislu mame ili bebe. Ugroženosti to jest. To je i uvek se ispoštuje zlatni sat, nekad i duže, obzirom da mame u porodilištu zbog tog ranog krvarenja ostaju 2 sata, nekad beba bude i 2 sata. 2 sata kod mame. Kod mame, tako je. Pre pregleda. Tako je. I šta je dobro, tu se odmah i uspostavi i prvi podoj. Tako je. Nakon kontakta koža na kožu, babica ili pedijatrijska sestra, tako je, daje, odnosno namešta bebu na dojku, tako je, i kreće taj prvi podoj. Jako je to značajno i zbog kasnije laktacije i zbog same bebe i zbog, da kažem, i pratnje i tate koji je tu prisutan sa mamom. Divno. A što se tiče kasnije pregleda, šta se radi na tom pregledu koji vrši neonatolog? Da nakon tog zlatnog sata bebica bude primljena u dečji boks gde ide takozvano inicijalno zbrinjavanje, odnosno kreće se sa pregledom i sa zbrinjavanjem od strane pedijatrijske sestre, a to je provera pupčanika, da slučajno nema
krvarenja, zatim provera kože bebe, vidljivih nekih anomalija, pregled pedijatra gde pedijatar od glave do pete pregleda bebu, sluša srce, sluša pluća i ukoliko, a to kod nas u porodilištu u većini slučajeva bude sve u redu, pristupa se davanju vitamina K, a kasnije i vakcinaciji bebe. Imaju neke bebe koje imaju, da kažem, neku produženu adaptaciju, kod njih je onaj zlatni sat uskraćen, onda pedijatar bude pozvan ili u porodilište ili po prijemu bebe u boks kada zahtevaju neku vrstu potpore ili kiseonika ili dodatne aspiracije iz disanih puteva, odnosno plodove vode, tako da je individualni pristup, ali u većini slučajeva, u većini slučajeva bude ovako, da kažem, sve u redu. Da. Koliko dugo beba obično ostaje u porodilištu i šta utiče na dužinu boravka? Minimum jeste 48 sati na dužinu boravka. Što se tiče bebe, utiče njeno zdravstveno stanje, odnosno težina bebe, zatim da li je uspostavljena laktacija ili ne, neko stanje koje produžava hospitalizaciju, a to je najčešće fiziološka žutica kod nas, da dođe do pada bilirubina, ali uglavnom bude razlog mama, pošto prirodni porođaj ostaju minimum 48 sati, a carske rezovi minimum 4 dana. Tako je. I to sve zavisi od oporavka mame i bebe. Koje su najčešće zdravstvene komplikacije kod beba koje se dešavaju u porodilištu i kako se one rešavaju? Mislim, već si napomenuo gutanje plodove vode i aspiracija te plodove vode. Šta još može da se recimo desi? Najčešće ono što produžava hospitalizaciju bebe u našoj ustanovi jeste takozvana fiziološka žutica. Zatim nešto što je najčešći prijem u intenzivnoj nezi kod nas u porodilištu jeste neka vrsta distresa. Respiratorni distres jeste potreba bebe za kiseonikom, odnosno oksigenu terapijom. Tako je, beba, da kažem, malo brže diše nego što bi trebalo ili ima znakove oteženog disanja, potrebne oksigenoterapija. Kod nas u porodilištu lečimo, da kažem, blaže distrese, one koje ne zahtevaju primjenu surfaktanta i mehaničke ventilacije. Mi smo sekundarni nivo porodilišta i naš vrh, odnosno najviši nivo potpore jeste nazalni sipap koji mi posjedujemo i high flow nazalne kanile. Ukoliko beba se ne oporavi, znači produbljuje distres, to utvrđujemo ili rengenski ili ultrazvučno, a i klinički pregledom bebe, onda se beba uz saglasnost mame transportuje u neku tercijalnu zdravstvenu ustanovu koja ima više nivo potpore. Dobro. Već smo rekli da se prvi podoj uvodi odmah posle porođaja u tom zlatnom satu, a što se tiče žena koje su se porodile carskim rezom, kada se kod njih dešava prvi podoj? Ja sam veoma ponosan na svoje porodilište što se tiče podoja i odnosa sa porodiljama i odnosa mamama i bebama. Tako je, znači prirodni porođaj, kao što smo rekli, ide odmah u sali, a što se tiče carskih rezova, planirano, odnosno po pravilu, kod nas je u prvom danu života. Znači, kada se mama razbudi iz anestezije, nosi se beba kod mame na grudi i isto se stavlja na dojku, tako je. Međutim, odložena je laktacija, ona uglavnom kreće od drugog dana, odnosno kada se mama i beba spoje u sobi. Tako je, ja kažem, spoje se i fizički, a i hormonski. Dolazi do preokreta i kreće laktacija kod mame.
Kako se prati težina i rast bebe tokom boravka u porodilištu? Što se tiče težine, antropometrijske mere dobija beba odmah po rođenju. To smo malo pre zaboravili da kažemo, po prijemu u boks. Znači, osim tog inicijalnog zbrinjavanja, beba se meri, dobije telesnu masu na rođenju, obim glave, telesnu dužinu, tako je. I telesna masa se svakog jutra prati, odnosno svakog jutra meri u sobi pored mame. Uglavnom, pad u telesnoj masi je doza negde do oko 7%, 7-8%, kada mi, da kažem, ne radimo ništa osim savjeta da češće beba ide na dojku. I to uglavnom bude rešeno malo intenziviranim podojima ili ukoliko mami još uvek nije krenula laktacija dodavanjem mlečne formule. Što se tiče prve stolice bebe, kada se ona dešava? To je individualno. Kao što si malo pre rekla, budu nekad zelene plodove vode, znači da je beba imala stolicu, tako je, ili pred izlazak iz vaginalnog kanala. Tako, ili to bude na prijemu u dečji boks, ali za odlazak kući mora minimum da ima, odnosno tih 40 sati, minimum 3 stolice. 3 stolice. Tako. Boja stolice se menja, znači mekonijum je neke tamno-zelene, skoro crne boje. I kako prolaze dani, boja stolice se menja. Da, kako beba više jede, kako se kolonizuju creva, boja stolice se menja, kako se izbacuje plodova voda koje beba normalno gutala tokom svog boravka kod mame. To često brine roditelje, pa kažu nagutala se plodove vode. Bebe normalno u stomaku kod mame piju, one tako se održavaju u životu plodovu vodu. Sad pred porođajem možda malo više progutala, pa onda je to problem u početku dok se ne izbaci, odnosno ne izespirira ta plodova voda. Tako je. A što se tiče mokrih pelena? Mokre pelene se prate naravno sada razvojem pampersa, odnosno pelena koji imaju indikator na njima, je to lako, tako je, i onda mame kažu sestrama koje upisuju u listama da je beba imala mokrenje. Mokrenje beba mora da promokri u prvih 24 sata, to je opet individualno, neke bebe mokre odmah, neke bebe ukoliko je bilo asfiksije u toku porođaja imaju odloženo mokrenje, ali uglavnom to bude u prva 24 sata. Dobro. Ajde, molim te, reci mi nešto o skriningu u porodilištu. Koja vrsta skrininga se radi? Imamo nekoliko vrsti skrininga. Jedna vrsta je skrining na urođene metaboličke bolesti, jedna vrsta je na srčane mane i neki skrininzi koji se rade posle izlaska iz porodilišta. Što se tiče metaboličkih bolesti, nešto što je novo i što se radi u prvih 24 sata je se skrining na spinalnu mišićnu atrofiju. Da napomenem, to je krv se šalje na genetsku analizu i veoma specifično se obavlja, zato se obavlja od drugih metaboličkih skrininga. Znači, beba je potpuno sama, sestra je zaštićena maskom, rukavicama, da ne bi svojim genetskim materijalom da ne bi kontaminirala, tako je, krv bebe. Zatim metabolički skrining za ostale metaboličke bolesti, to su fenilketonurija i hipotireoza, radi se posle 48 sati. Zašto? Zato što je bitno da beba ima adekvatan peroralni unos, da jede, znači lepo minimum 24 sata. I uz to je još i skrining na cističnu fibrozu. Radimo skrining na urođene srčane mane, takozvanom pulsnom oksimetrijom na ekstremitetima nakon 24 sata
i za prevremeno rođene bebe ispod 37. nedelje, odnosno bebe ispod 2 kg, radi se screening na retinopatiju prematuriteta u tercijalnoj zdravstvenoj ustanovi. To mame dobiju preporuku na otpusnoj listi. Listi gdje da urade. I mi smo u planu uvođenja screeninga na kongenitalnu kataraktu, takozvanim crvenim refleksom. A da li se radi screening sluha? Tako je, to sam zaboravio da kažem, do otpusta radimo i screening sluha, obavezan jeste kod nas u porodilištu i to bebe koje, da kažem, ne prođu screening sluha, retestiv se obavi pred otpust, imamo i ambulantu gde zakazujemo bebe za oko 3 nedelje koje nisu prošle da ponovimo. Što roditelji mogu da očekuju kad je vakcinacija bebe u porodilištu u pitanju? Šta se daje od vakcina? Već si rekao da se daje, na rođenju se daje vitamin K. Šta se još od vakcina daje? I ako se nešto ne da, kad je trenutak da se to posle porodilišta da? Često svi mešaju vitamin K sa vakcinama. Vitamin K je preporučena mera koja jeste u cilju sprečavanja krvarenja ili ranih ili kasnih, a što se tiče vakcina, obavezne vakcine koje beba primi u porodilištu, zakonski obavezne, jesu vakcina protiv hepatitisa B i BCG vakcina protiv tuberkuloze. Hepatitis B vakcina se prima u prvom danu života, a BCG uglavnom pred otpust. Pred otpust. Na koji način osoblje porodilišta pomaže roditeljima u vezi sa negom i sa dojenjem beba? Mi smo koncipirani da 24 sata budemo sa mamama i koleginice, pedijatrijske sestre i mi lekari. One su potpuno obučene i veoma iskusne u radu sa mamama, u radu u vezi laktacije, u vezi dojenja, tako da u 99,90% slučajeva kod nas mame prezadovoljne izađu u smislu da beba lepo doji, nema problema, nema mastitisa, da se mama osposobi pre svega za dojenje. Tako, potpuno je osposobljena po izlasku iz naše porodilišta, što je lepo čuti. Već smo spomenuli žuticu, to jest fiziološku žuticu. Kada se ona najčešće primeti i koje su te neke mere koje se sprovode u porodilištu za zbrinjavanje to jest zbrinjavanje i lečenje te žutice? Što se tiče žutice, fiziološka žutica se javlja nakon 24 sata po rođenju bebe. Znači ne javlja se u prvom satu, u prvom danu života bebe. Ja sam vama malo pre spomenuo da mi imamo gasne analize iz pupčanika u prvim minutima života i to je nama zlatna informacija koju dobijemo, gde u tim analizama imamo i bilirubin u pupniku. Nama to, ukoliko bude povišen, bude alarm o, da kažem, patološkoj žutici, odnosno nečemu što se dešavalo još u stomaku kod mame, a ukoliko se žutica javi nakon 24 sata, to je uglavnom bude fiziološka žutica koja se reši fototerapijom koju imamo u porodilištu, naravno uz podoje, uz redovno odlazak kod mame. A postoji laktacijska žutica? Postoji, koja uglavnom se kasnije prepozna i koja je problem pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, tako je. A što se tiče patološke žutice, u prvih 24 sata kod nas se takođe leči u smislu da kada prepoznamo ide intenzivirana fototerapija uz intravensku infuziju, nekad se daju i imunoglobulini. Da. Već si rekla, da li se fiziološka žutica leči samo fototerapijom ili postoji još neke druge metode koje pomažu padanju bilirubina? U padu bilirubina 2 su glavna faktora, to je fototerapija i majčino mleko. Stimulacija žučne kese, izbacivanje žučnih puteva. Fiziološka žutica nekad se javi i zbog, malo pre si pomenula, porođenih povreda, kefalhematomi nekad, odnosno ti porođeni nadovi daju
žuticu, malo brže prolaze kroz porođene kanale, daje takozvane sufuzije, odnosno plavo lice, pa onda to može da bude razlog za žuticu. Znači najučinkovitije metode jesu ta fototerapija koja se sprovodi u porodilištu i kasnije dojenje u samom porodilištu. Tako je, mamino mleko je lek skoro za sve bolesti. Tako je. Neonatalnom periodu. I koliko dugo treba da se prati taj nivo bilirubina? Da li samo do otpusta iz bolnice ili treba i kasnije da se prati? Mi roditeljima, odnosno mami na otpustu koja je bila na bebi koja je bila na fototerapiji, savjetujemo češće dojenje i da savjetujemo da prati aktivnost bebe. A ukoliko je beba pospana, odbije obroke, ne mogu da je probude, to je već znak da se žutica vratila i da bi trebali da se jave pedijatru kako bi se proverio nivo bilirubina. Rutinski se ne proverava. Ako je beba otpuštena kući, ako lepo jede, ima uredne digestivne funkcije, ne treba roditelji da idu i da proveravaju nivo bilirubina. I šta je još značajno, ultravioletni zraci nisu isti fototerapiji i sunčevi zraci. Znači, ne savjetuje se iznošenje bebe na sunce, stavljanje bebe na prozor. To je kao što se nekad radilo. Tako je. Od sunca može jedino da bude korist vitamin D3, a da li vi savjetujete davanje vitamina D, D3 po izlasku iz porodilišta, kao i vitamina K? Naravno, ukoliko mama samo doji bebu, sa vitaminom K1 je do puna 3 meseca, nakon toga vitamin D3 do kraja prve godine života i u drugoj godini života u zimskim mesecima, a ukoliko beba ima mešovit, odnosno i majčino mleko i dohranu, može samo vitamin D3 ili ukoliko je potpuno na adaptiranoj mlečnoj formuli, vitamin D3 do kraja prve godine života. Divno. Miljane, mnogo ti hvala što si bio moj gost i nadam se da smo pomogli roditeljima što se tiče nekih prvih dana u porodilištu i da će da im ovo budu jako korisne informacije kada budu slušali i gledali ovaj podcast. Hvala tebi na pozivu. Evo, pozivam i roditelje i buduće roditelje da dođu kod nas. Mi smo otvoreno porodilište za sve. Mogu da se uz mame da budu prisutne i tate, a i mogu da budu, često su prisutne, kažem, i bliske osobe. Nekad bude i baka, nekad bude i tetka, tako da uvek je veselo kod nas u porodilištu, muzika. Eto, pozivam sve, nek isprobaju. Hvala i vama što ste pratili još jednu epizodu podcasta Pedijatrija u fokusu. Želim da se zahvalim i našim sponzorima, a to je kompanija Imlek, kompanija Forma Ideale, kao i Community Media. Hvala i vama što pratite naš podcast, što komentarišete naše objave na društvenim mrežama i stalno dajete sugestije što se tiče tema koje ćemo obrađivati u nekim narednim epizodama. Budite nam dobro i zdravo i čuvajte i volite vaše mališane. Doviđenja. Pedijatrija u fokusu. Pedijatrija u fokusu. U fokusu je zdravlje, u fokusu je smjer. Roditeljstvo, ljubav i dečji osmijeh. Disanje i ishrana, svi problemi mali. S Tamarom uvijek pravi odgovor se javi. Pedijatrija u fokusu. Pedijatrija u fokusu.